بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب دی ایمان والا الذین هم فی صلاتهم خاشعون اغا مومنان چاہی پخپل منزنوں کی عاجزی کی اللہ تعالی والذین هم عن اللغو معرضون وآکسان چاہی بے فیدی کارنا مخڑیم والذین هم للزکاة فاعلون وآکسان چاہی پاکے کارنا کیم والذین هم لفروجهم حافظون وآکسان چاہی خپل عورتنا بچتاتیم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر پخپلو بیبیانوں واغوین زیچ مالک وی ددی خلاسنین یقیناً دین ندی ملامت دائی ببارکیم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون خشاش الٹو ددین سوانوں دا کسان دی دا حدنا تجاوز کون کی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وآکسان شاید اخبر امانتون زموارو اخبر لوزنو لحاظ کئیم والذین هم على صلواتهم يحافظون وآکسان شاید اخبر منزنو باندے حفاظت کریم اولئک هم الوارثون دا کسان دی پورا حقدار الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون دا سے حقدار بیدی دا جنت فردوس دی بپائے کے ہمیشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ یقیناً جوکڑے منگا اولنے انسان دچان کڑیشے ناچی دخٹی نوام ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین جاگر زولے منگا نسل دد انسان نطفان وزید قراری مضبوط کے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما بیا جوڑکڑا منگا دا نطفینا ٹکڑا دوینے بیا جوڑکڑا ٹکڑا دوینے ٹکڑا دا وخی بیا جوڑکڑا منگا ٹکڑا دا وخی اڈکو والا فکسونا العظام لحما نواغن دو منگا دا غیر ڈکو تا وخام ثم انشاناہ خلقا آخر بیا پیدا کو منگدا انسان پبل پیدائش فتبارک اللہ احسن الخالقین نو برکتن والا اللہ تعالی دے دیر خیستہ دے دشکل جوڑن گنا ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا یقیناً تاسوبا پس دینا خام خام رکے گئے ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقیناً تاسوبا قیامت پر بانی دوبارہ جوندی کے ریشے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ یقیناً پیدا کری منگا ستاسو دا پاسا او لاریم انیو منگا دخپل مخلوق نانا خبرام وانزلنا من السماء ماء بقدر راورولیم دا اسمان دا طرفنا او بپخاص انداز فاسکناہو فی الارض نوسونگا یوبو در بزمگا کیم وَإِنَّا لَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ یقیناً منگا دائے پوچھولو بانے خامخا قدرت دروم فَانْشَانَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ
نو پیدا کری مونږ تاسو لره په دغه اوبو باغونه د کجورو د انګورو لکم فیها فواکه کثیرة ومنها تاکلون ساز پارا پائے باغونو کی میوی دی نورم ڈیرے خباز دائن تاسو خرائم وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآکلین اور آزر غنکڑی منگونام چروزی دا غر تکشیننا پیدا کی تیل او پخڑے دپار د خوراک ان کو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ یقیناً تاس دپارا پسارو کے خامخا عبرت توحید دے سکو منگا پتاسو باندے داغی پیو ناشرائے پخیٹو کی استاز دپارا دے سارو کے فیدے نورم دیری او باز داغینا تاسو خرائم وعلیہا وعلی الفلک تحملون او پدی سارو بانے پو چکی او پکشتو بانے پدریاب کے سورولی شیطاسو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَيَقِينًا لَّقَدْ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دا قوم تا نو ویل دا قوم زما بندگی اللہ لخاص کے زگنشت استعاو زپارا حقدار دا بندگی دان سیوام ولزان دا شرک نساتے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ویلا غٹانو دا چی کفر کرو دا غد قوم نو ندے دا نوح مگر یو بندر استاسو پشان یریدو ان یتفضل علیکم دے غواڑی چ قروال حاصل کی بتا سوانے ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین کلا غوختے نورا لگری بئی ملائک نہ دے اوریدلے منگا دا مسئلہ توحید پا مشران و مخکنوں کے ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ندے نوح مگر یو سڑے دے پدل ونتو دے انتظار کوئے دد بوارکی تر وقت مرگ بورے قال رب انصرنی بما کذبون اوے نوح علیہ السلام ربا زما مددو کی پسبب دری چیز دی دروجن وگرنلم فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا وحی رولی گلی منگا دتا چی جوڑا کا کشتے زمون پسترگو زمون پخودنا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورُ نکل چراشی حکم دا عذاب زمونگا اور او خود کی گی اوبد تنور فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ورنن باسا بئی کشتے کے دہر جوڑے نا دودوام اوخ اللہ لو عیال ہما سوا داغشانا چمخ کی شیر دائی مبارکی فیصل عذاب ددینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون اور اس خبر مکوا ماسرا پوارد ظالمانوں کے یقیناً دیری غرقڑی شیم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
نو کلچی برابر شتو استامرگری پکشتے باندے نو آیتو الحمدنا دی خاص اللہ لرا دا سزاد دے منگے بشکرو دا قوم ظالمانونا وقر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین اوائے ربا راکس کے ماں پرا کزی دلو برکت والو او تے غراد کزون کنام ان فی ذالک لآیات وان کننا لمبتلین یقیناً پدے کے خامخا ڈیر عبرتنی او یقیناً وہ منگا خامخا آزمیخ کون کی بریم ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کمگا رسلو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا نور پیڑے فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون نرولے گم پائے کی رسول دائی دا جنس نو پدے مسئلہ چی بندگی اللہ لخاص کے ذکر نشتستاسو حقدار دا بندگی دان سیوا ولزان دا شرک نبج کوئے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وإلغتان دا قوم دائے رسولنا اغا غٹان چی کفر کرو اور دروجن کرو ملاقات داخرت او مسی ورکڑے منگا دیلرا پجون دنیاوی کے ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون نرے داسڑے مگر یو بندر استاسو انتام خوراک کی دائے قسم نہ شتا اس کی خوراک کوئے اسکل کی دائے نہ شتا سو اس کہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ نو تاسو خبر منے دیو بندہ چستاسو پشان بندے یقیناً تاسو بخام خاتا وقت کی تاوانیانی أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ آیا دے تاثر وعد کبھی چکل تاسو مرشے او شیخ اور اڈوکین یقیناً تاسو بار استلے کی عزمکنام ہیہات لما توعدون لرے والدے آئے خبر لرائش تاثر وعد کے ریشیم ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين نرے دا جون مگر جون زم دے نزدے مرو منگا بازے اور پیدا کی گو بازے اور نیو منگا دوبارہ پور تکڑشیم ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ندا مگر یو سڑے جو کڑی با اللہ بانی درو نیو منگا دبانی ایمان رڑن کی قال رب انصرنی بما كذبون ویلاغ رسول ربا زمان مددو کے پدے وجہ شدید درو جنو گنلم قال عما قلیل لیصبحن نادمین اللہ فرمائے لگا مدہ پس بخام خاشدہ خلق پیمانا فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غصام انیو دیلرا ناسا پشغی پرشتیام نوگزول منگ دیلرا زرے زرے بس فبعدا للقوم الظالمین نو تبائی دا پار دا قوم ظالمانو
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا پیدا کمنگا ددین رستو پیڑے نورے ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون نشیروانے کے دے یوم دخپل نیٹینا نرسو کے دیشیم ثم ارسلنا رسلنا تترام بیاولی گلمگا رسولان خپل پر لبسیم کلما جاء امت الرسول وکذبوم اروخ شراب گئے یومت تدائی رسول ندیبو تدروغ جنویم فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون نو ہلاک لنگا باعث دی رسو دبازنا او گرزولمگا دی قصے دے برد دپار دخل گوم نو تبائیدا قوم درائیں چیمان روڑیم ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بیاولے گمگا موسیٰ علیہ السلام اور داغ ہارون علیہ السلام پخپل دیر و معجزات سرام بغلب اخکار سرام یا بدلیل اخکار سرام الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فرعون تاو غٹانو دا قوم داغتن آغیلو یوکرام او دی قوم زورور باقبل ملکیم فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون اغیو ایمان روڑو منگا پتو بندگانو چزم پشاندی او حال دادائی قوم دی مولرا بندگی کو ان کی فكذبوهما فكانوا من المهلكين ندی آئی تا دروغ جنویل نشدید ہلاک شونا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات دید پاران چدا بنی اسرائیل پہ ہدایت مومین وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وغزول من أزوية دا مريم ومور داغ يون خدا عبرت ازاي ورکڑو منگا دے دوارو لرا یو سربیز مکتام چخاون دا آرام و دشین دارو بوام یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا ویلو منگا دے رسولانو تائے رسولانو خوراک کوئے دا پاک حلال رزقنو نا عملنا کوئے دا وحی مطابق انی بما تعملون علیم یقیناً زستاسو پا عملنو باندے لم لرم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ یقیناً دا مخش تیر دا دین ساسو دے دین یوم دین دارے چیز ساسو ربم نو یرکوے زمانا فتقطعوا امرهم بینهم زبران نو ٹکڑے کا دے خلقو دین خپل کورنے کے ڈیری ٹکڑے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر یو ڈلا پائے دین چید دی سردے خوشحالی گئی فذرهم فی غمرتهم حتی حین نو پریگ دی لرا پا غفلت خپل کے تریا وقت بورے ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین
آیا دی گمان کی یقیناً ہاغاش زیادی کو منگا دی لرا سمالنا زامن نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون آیا ضرور کو منگا دا تلوار کو منگا دی لرا دی بنے کو کارنوں کے نا بلکہ دی بوئے گی نا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون یقینا کسان چې د وجه د یری د خپل ربنا رپیدن کی والذین هم بآیات ربهم یؤمنون کسان چې په آیاتنا د خپل ربانی ایمان لري والذین هم بربهم لا یشرکون کسان چاہی دخپل لب سرائے اس قسم شرک نگریم والذین یعطون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون کسان چکئی چی ورکی او سننا ددی رپیدن کے ددے وجن شری اخبر لب تدی ورگردن کی اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون تا کسان ای کوشش گئی بنے کو عملوں کے اور دید آئینے کا عملوں دو وجنا سبقیت کا ان کی ولا نکلف نفسا الا وسعها اور تکلیف نہ اور کم گا اس نفسا مگر بقدر د وسدا ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون اور زمون سرا کتاب دے بیان بکی درشیا پدی بے ظلم نشی کے رے بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکہ زلنا دری بغفلت کی دری بیان نام یا دری کتاب نام دید پارا عملون دی سوا دغ عملون دی غیر را کون کریم حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون ترائے پورے دی بغفلت گری شکل اولی سمونگا مس خلق ددی بازاب د دنیا سرام دوخ کی آئی بفریادو نگئیم لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون او بیلشی فریادنا مکوینن یقیناً تاثر آزم دا طرف نیس مدد نشی کے رے قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون یقیناً آیتنا زما بیان دل بتاسو نتاسو پخپلو پندبانے واپس کر دے دے مستکبرین به سامرا تہجرون لوئی کون کی داغ آیتون نام گمان کو تاسو پدوانی قصہ گون پر خودم دلرام افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین آئی دی سوچ نہ نکڑے دا اللہ پا دیوائنا کی آیا راغلے دی تا غشے چنو راغلے دی مشران و مخکنو تا ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون آئی دی نپی جنی دا رسول خپل دی زکاغل ناشنا گنیم ام یقولون به جنہ آئے دیوائی پدے نبی باندے لیون تو رے بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون
بلکہ آراوڑے دیتا حق خبرہ اکثر در خلق و حق لرا بدگنیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کبرابرے کول حق ددید خواہشات سرام خامخا روان شیب وی اسوان عظم کا سوک چیزی پدی گیریم بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون بلکہ راوڑے منگ دیتا نصیحت دین دید آئے اخپل نصیحت نام مخگر دیم ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین آیا غوارت ددین سخرچا نو خرچا ساد رب دا طرف داڑے رغورا وغد غورا دروزی ورکن کنام وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور یقیناً تو اے نبی خامخا دعوت ورکے دل را سید لارتا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور یقیناً کسان چیمان پاخرت نلری دید سید لارنا خامخا گرددن کریم وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَّفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او کرحمکم پدیبانے اولریکم آئیچ پدیبانے ستکلیف دے خامخا دیبا ورننوزی پخپل سرکشائے کے حیران بویم وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ یقیناً نیولیو منگا دی بعذاب نتابداری نکڑ دی اخپل رب لراؤنے ورتعجزی کولام حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ترائے پوری کلشرا پران زم پدی بانی او دروازہ سخت عذاب والا تغو کی دیب پائے کے نومی دہکارک ان کی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ او خاص اللہ ذات پیدا کری ساز زپارا وگونا استرگے ازونا اور دیر کم شکریہ کوئے تاسو وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او خاص اللہ ذات خوار کڑی ہے تاسو بر ازمکا کی او خاص سغتو بیا جمع کڑی شے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ او خاص اللہ ذات جوندی کولو امڑ کول گئی او داغ اختیار کرے بدلو اللہ بدلو اللہ شپے او دروازین ولی داقل نکار نالے بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ دی وہی پشان تدائیں چویلو مخکنو خلقوں قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون دیوئی آیا کلچ مگمڑ شو شو خور واڈو کی آئے بیاب دوبارہ پورتکے شو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین یقیناً وعدش منصرا وزمن مشران سردا دوبارہ جون مخید دینا پندیدہ مگر درو قسی دید مخکنو خلقوں قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون تتپوسو کا دینا دچا پہ اختیار کے دزمکا سوک چپا ازمک کے آبادی کتاسو پوئے گئے
سیقولون للہ زرد دیو بجواب کی ہوئی چھ خاص دا اللہ اختیار کی رام قل افلا تذکرون اوائے ورطان ولی نسیتنا لیم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم بل تپوس دیو کو آیا سوک دے اختیار مند و اسمانونو اختیار مند عرش عظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون ذر بوئی و بوئی دی دا اختیارم خاص اللہ ذرم و توعین زعان ولی دا شرکن نساتیم قل من بیدہ ملکوت کل شیئن وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون تو اے سوک دے شدا پلاس کے بادشاہی دا ہر سیدام آغا پنائی ورکولی شیدار مصیبت ناو پنائی نشی ورکے دے داغ پا خلاف کے کتاسو کو اے گئے سیقولون للہ زرد دی بجواب کی وئی دا اختیارم نے خاص اللہ درام قل فانا تسعرون ویسرنگ تاسو اوڑی دلی کی دیشے در حق نام بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہ راوڑے منگا دی تحق خبر آو یقیناً دی خامخا دروغیم ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہو من الہ ندینی ولی اللہ تعالی سولاد و نشتد آغم مرگر کیا کے بل الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق دوخ کے خامخا بوتلے بوئے ہر یو الہ بالمخلوق ولعلا بعضهم ولا بعض وغلب بکڑے بازے ببازو باندے سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ دائے خبرنا شیدی اغل رے بیانیم عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون عالم نے پار پٹو پخکارو نوچت دے دائے نشری اغسر شرکان جوڑیم قل رب اما ترینی ما یوعدون وائے نبی ربا کت خیماتا حق عذاب چی سر وعدہ کے دیشیم رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نے ربا ما مگر زید فقوم ظالمانوں کی وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ یقیناً من پدیش اخیو تا تھا عذاب چی دی سر وعدکو خامخا قدرت لرن کیو ادفع باللتی ہی احسن السیئتا نحن اعلم بما یصفون دفقا پاغسی شاد خیستا بدل رام منگا خپوئی گو پائے شری سبیانیم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين اوائے ربا پنائی غرم پتا سراد وسوسو د شیطانانو نام واعوذ بك رب ان يحضرون او پنائی غرم پتا سرائے ربا چری ما تحاضر شیم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون تردی پوری شکل راشی او ددی تمرگ وی بائے رب ما واپس کے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو
کی دیشی زبانے کملو کم پا بدل دائیں چما پر خوضلے کلا چرے نشی کے دے واپسی انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون یقیناً دائیو خبر دائش دے وی بخلیم قدری مخطائیو لویا پرددا تروزد دوبار جن بوریم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ نو کلشی پوکیو شیش پیلئی کے نبی نسبنا اخپل ولای ددی ترمن بدارزو نبدی دیوبل نسغوختیشیم فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ناسوک چدرنیوی تلیدنے کا ملون دائی ندا کسانم دیدی کامیاب ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون آغسوک چسپکی تلیدنے کے دائیم دا کسان دی چتان کے چولی خپل زانون لرا دیبا پا جہنم کے ہمیشہیم تلفح وجوہہم النار وهم فیہا کالحون سوزیبا دری مخون لراو رو دیبئی پائے کے بد شکلام أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ویلی کی بورتا آیا سمایاتنا پتاسو نبیانے دل نتاسو بدائیں تکذیب قوم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين دیبو یہ ربام غالب شو پمگا بانے بدبختی زمگا اومگا قوم گمراہان ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اے ربا اوبا سے منددے جہنم نام کم دوبار روگا زیدو کفر شرکتا یقینا ظالمان بیوم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون اللہ بوئی کرش پدے جہنم کی وما سر خبر مکوائم انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين یقیناً ویا ڈلا زمان خاص بندگانو نام ویل باغی رب زمگا من خوی ماندا وڑے بخنو کے منتا و رحم کے پمون بانے اوتے غران درحم کون گنام فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون نونی ولتا سواغی درا پا مسخروم تردیش تاسوی غافل اکڑے زمار مسلید توحید نام اوائے تاسو آئی پوری خندابم کولام انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون یقیناً بدلا اور کرماغی تنن سبب دائیں چاہی صبر کرو بدل دادچ یقیناً نغیبئی کامیاب قال کم لبستم فی الارض عدد سنین ابوی اللہ تعالی سمری سارشی ویتا سزمکا کے پشمیر دکلنو قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین دیوئی سارشیو منگا یورز بلکہ ٹکڑا دروازین تپوسو کا داشانا چشمارے کو
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ابوی اللہ نئی ساسے تاسو مگر لگ زمانہ کچری تاسو پوئے علم نرلے. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. آیا گمان کو تاسو چھ پیدا کری ما تاسو درا عبث یقیناً تاسو بامون طرفتان نشے راگر دے دے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. نوچت اللہ تعالی چ بادشاہ حق نشتا اختیار د بندگے مگر آئے رب دے دار عزت من. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. شاشرا مدد سوید اللہ تعالی سرا بل مددگار تا دلیل نشت دلرا پاغم. فإنما حسابه عند ربه. یقیناً دد پورا حساب دے درب سرام. انه لا يفلح الكافرون. یقیناً نشی بچ کے دے کافران دا اللہ دا عذابنا. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. نوایت اے ربا بخنو کی اور رحم کی تے غراد رحم کن کنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون. فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دایو سورت دے نازل کرے منگا دا سورت دا ورنا فرس کرے منگا در احکام انازل کرے منگ پدی کے احکام اخکارام دید باران شتاو سے نصیحت والے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. بدکاری کو ان کے زنانا و بدکاری کو ان کے سڑے وہ ہے ہر یودین سلسل درے. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ. او دیننی سی تاسو لرا پتی باندے ترس کول دا اللہ پا حکم چلولو کی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. کتا سیوان درے پا اللہ و برزستنے. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. او حاضر دشی ددی سزا تا اوڈرا دیمان والو. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. بدکار سڑے نکاح نہ کئی مگر د بدکار سڑے کئی یا د مشرک سڑے کئی. اور بدکار زنانا پا نکاح ناخلی مگر بدکار سڑے یا مشرک سڑے. وحرم ذلك على المؤمنين. اور حرام کرے شرے داکار پا ایمان والو. والذین يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ. آکسان چی کنزل دا زنا کئی پاک دامنو خلقو پاک دامنو نفسنو تام بیان روڑی سلور گواہان نو ہے دی لرا اتیا دورے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. اما قبل ایدی لرا شہادتی چرے. اولئک هم الفاسقون. او دا کسان دیری نافرمان گناہگار.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لیکن آکسان کا توبہ اکڑا پسترین اور اصلاح دا خپل عمل اکڑا یقیناً اللہ دے بخنک ان کے رحم کو ان کے. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم. واکسان چی کنزل دا زنا کی خپل بیبیانو تا نوی دائی دا پارا گواہان ما سواد زانون ددینا. فشہادت احدهم 4 شہادات باللہ انہو لمن الصادقین. نو قسم کول دیو تندری سلور قسم ندی پالا یقیناً دیر خامخا درشتین نام. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او پینزم قسم دادے لعنت اللہ دی بدبانے کشریوی دے درو جنونا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اور دفقی دلائے خزن سزا چدام قسمونوں کی سلور قسمون بالا یقیناً دا سڑے خامخان درو جنرے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور شہادت بکئی پینزم شہادت چھ غضب دا اللہ دی پدے خزا کشریوی دا سڑے درشتینو نام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. کنے فضل دا اللہ پتا سبان دے اور رحمتون دا اور دا خبر آئیچ یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے حکمتون والے. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. یقیناً کسان چرات دل کڑی پا بہتان دا عائشہ داخوی اوڈل رستا سنام. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. گمان مکوائے پدی بانی شرستاو زبارا بلکی دا فید من تاسو لرام. لکل امرئ منهم مکتصب من الاسم. دار یو سڑی ددینا سزا داغدا شکڑی دا گناہنا. والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب نظیم. واسوک چی شورو کڑے او غٹ گناہ دری کساننا غد پارد عذاب لیم. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذا سنوا شکل تاسو دا خبر چی گمان کرے مومنانو نارینو مومنانو زنانو پخپلم جنس باندی دا خیر گمان. وقالوا هذا افک مبین. اویلے شدا خوب دروغ دی اخکارام. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء. ولنروڑ دی برے خبر بانے سلور گواہان. فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. کلچری شاہدان رانا اڑل دا کسان دا اللہ پنی بانے خاص دی درو جنیم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. کنے فضل اللہ پتاسو دا خاص رحمتنا پا دنیا و آخرت کے. خامخار سیدر بوتا استا
فوجد آئے چتا سپکی مشغول شیئے عذاب لیم استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم کل چاغستل دا خبرا تاسو بجب اخبلوم او علم بخبلو خلوا خبرا شنو تاسو درا پائے بانی سدلیل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اگمان کو تاسو بدی خبر بانے معمولی او داد اللہ پنیز بانے ڈیرا غٹا خبر عوام ولولا اس سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولنوا کر شتاسو اور اذا خبر شتاسو علم ندی جائز من لرا شمون دے خبرو کو بدیم پاک تے اللہ خداہم یو بدنام غٹرام یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین وعظ درکی اللہ تعالی استان اسن شرو گردے دغ سکار تشریک تاسو مومنانے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ او بیانی اللہ تعالی احکام خبل اللہ دے پویا حکمتن والدے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة یقینا کسان چخوخیم چخورشی بدکاری بمومنانو کے ددید پار عذاب درناک دے بدنیا و آخرت کے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ پوئی گی و تاسو نہ پوئے گئے ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم او کنے فضل اللہ پتاسو داغ مہربانی او یقینا اللہ دے دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو تابداری مکوئے دا قدمنو دا شیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یامر بالفحشاء والمنکر اور چاہے تابداری اکڑا دا قدمنو دا شیطان یقیناً شیطان کو حکم ورکی دا بے حیاء پکارنو پناکار کارنو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا کنے فضل اللہ پتاسو داغ رحمت بچپنے پارشے احسا سنائی سوک چری دبدامینا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم لیکن اللہ تعالی پاک ساتھی چال رشو غاری اللہ سوری بار سبوئے ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ او قسم دن کی خاوندان دا غروالی استاسنا او دا فراخ دمال دور کولو د مال ناخ پلوانو تا مسکینانو تا شات شجرت کڑی د اللہ دین باران وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم وما فیدو کی دائی د غلطے او مخدواڑی دائی د ملامت کولنا آیا نخوخوئے تاسو چا اللہ تاسو بخنوں کی واللہ غفور رحیم اللہ بخشش کو ان کے رحم کو ان کے
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة یقیناً کسان چی بدنامی لگی پا پاک دامنو خضو چانا خبر دی دبدکارونا و مومنین لعنت کر شیر پدی باندے پا دنیا و باخرت کی ولہم عذاب النظیم اور ددید پارا عذاب دلویم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون پرواز دا قیامت گواہی بکئی بدی بانی ددی جبے اور ددی لا سناو ددی خفی باغ عملنو چی دیئے گئیم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فدعوت با پورور کی دیتا اللہ تعالی جزا دی حقا دی بپوشی یقینا اللہ تعالی دے حق کار دے دا اولوہیت الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیت خزی او پلیت اخلاق پلیت کارونا دا پارا دا پلیتانوی او پلیت خلقی دا پارا دا پلیتو خزو پلیتو اخلاقو والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات او پاکی بی بیانے او پاکی خبری او اخلاق دا پارا دا پاکو خلقوی او پاک نارینا دا پارا دا پاکو زنانا او دا پاکو اخلاقوی اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرت ورزق کریم دغا پاکان بچ دی دائے خبر ناشدہ پلیتان ور پسی وئی ددی دپارا بخشش دے اور رزق دے عزت والا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ایمان والو مداخلے گئے کوٹو تا غیر د کوٹو استا سنا تردیش لاول خپل معلومات ورتاو کے او سلامو کے دائے بوسیدن کو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون داستاز دپاڑے غرکار دے دی دپارائش نصیت علیہم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ کونمون تاسو پائے کے سوک اجازت کو ان کے نمور داخلے گئے کوٹے تا ترائے شی اجازت اکڑے شی تاسو تا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ کل تویل شی واپس سین واپس سین داخب بشکون کے دبد نامین تاسو لرام واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالی استاصف عملون باندے علم لریم لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیہا متاع لکم نشد بتا سبانے گناہ کداخلے گئے داسو کوٹو تا چے وہ سیدل پائے کی نکی او پائے کستاسو سامان دا حاجت ہوئی واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ پوئے دے پائے چے سخکار کوئے اور سچے تاسو پٹوئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويا مومنان سڑوتا قدر ساتھی بعد نظر نخبل و بشت ساتھی اخبل عورتنا ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يسمعون دا بشکون کے دی لرا دبد نامینا دبد کارینا یقینا اللہ خبردار دے پائے شدی سکیم
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن او یا مومنو زناناو تا چخکت ساتی بازی نظرون اخبل و بش ساتی اخبل عورتنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ونر اخکار کئی اخبل دول مگر آغا چخکار شیدرین مجبورا وليضربن بخمرهن على جيوبهن اوادشی اخپل لپٹی پخپلو گریوانو باندے ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن انا اخکار کی اخپل ڈول سنگار مگر صرف خاندان اخپلو دائے اپلاران اخپلو دائے یا اسخران اخپلو دائے او ابنائهن او ابنائی بعولتهن یا اخپلو زامن تا یا بنزو اخپلو تام او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن یا رون اخپلو تا یا رویرون اخپلو تا یا خریون اخپلو تام او نسائهن او ما ملکت ایمانهن یا بیبیانو مسلمانانو تا یا حرام وینزو تا شمالک وی خلاسو نیدریم او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا خدمتگارو تا شنی خاندان دا شہوت وید نارینونا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا آغا لکانو تا چلانی خبرشی بورتنو زنانو ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ندی وہی اخپل اخپی پزم کبانے پزور دید پارا چخکارک رشاش دی سپٹ ساتلی دخپل کالونا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اتوبے اباس اللہ تعالی تٹول اے مومنانو دید پارا چتاسو بچے وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم انکاؤ کے بے خاوند لرستاس بے لونڈانو لرستا سناو نیکان دمرائنو ساسو دوینو ساسنام ان یکونو فقراء یغنهم اللہ من فضلهم کدی فقیرانوی اللہ تعالی بولا غناور کی بخفل فضل واللہ واسع علیم اللہ دے فراخ فضل والا عالم دے بارچام وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او زان دے پاک ساتھی دا بدکارون ناغ کسان چو وسی نرسید نکاح کولوم تردیچ اللہ تعالیٰ بول غناور کی بخل فضل والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم من علمتم فیہم خیران آکسان چی طلب کی مکاتبت درام داغنا چی مالک دی ساسو خلاسو نین مکاتب گئے کتاسو پوئے گئے پائی کی دخیرم واتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور کوئی دید دا مال دا اللہ نا شتاسلے درگڑے ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما مجبور ویخ پل زوانی فبدکارے کاغی غواری زان پاک ساتل دید پاران چی تاسو لٹوئے سامان دا جن دنیاوی ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم
اکشا مجبور اکڑے دا زنانا پا بغاوان دے یقیناً اللہ تعالیٰ پس دا مجبور والی داغینا بخنک ان کی راغی درہم کا ان کے دے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَيَقِينًا نازل کری منگا تاستا آیاتنا کہ وضاحت کئی دا احکامو ومثالنا دا کسانو چھ تیرشی استاسونا مخی او خاص معاذ دے دا پار دا متقیانو اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی نور دے دا اسمانو دزمکو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح مثال درنا دا توحید داغ پسینہ مومن کی پشانت یو تاخ دے چھپائے کی شراغویم المصباح فی زجاجہ چراغ پروتی پیو شیشہ کے الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ اشیشہ سپا کئی گویا کدایو ستور دے پرقیدن کے بلے دیشی دا شراغ دا تیلو دا وننا چی برکتن والدا خون دے نہ دا خالص مشرقی اور نہ خالص مغربی یکادو زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نزدیوی چی تیل داغے ہم رناؤ کی اگر کرنے رسیدن آئے سرور نور علی نور دایو رنانا دا پاس دا بلے رنانا یہد اللہ لنورہ من یشاء ہدایت کے اللہ تعالیٰ خپل رنا طرف تچال رجو غاڑی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ او بیانی اللہ تعالیٰ دا مثالنا دخل کو فیدو لرا واللہ پاسی بانے پوئے دے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والاسال دارنا پداسی کوٹو کی چھ حکم کرے اللہ تعالیٰ شداغی عزت کے ریشیم اور یادی کی دی پائے کی نم اللہ تسبیح ہوئی اللہ درا پدائے قرنوں کی سبائیوں بگائی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة داس نارینا چن غافل کی اغیل را تجارتنا نخصول دا اللہ دیا داشنا دا پابند دمانزو دا زکاة ورکولنا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار یریگ اغیل دا سرولنا چواو وابوڑی پائے کی زنا استرگیم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہم دید برائے چی بدور کئی والا دیتا دا خیستا عملون شریکڑی او زیادی بور کئی دیتا دا فضل خبلنا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ روزی ور کئی چال سے اغاڑی بے حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء آکسان چی کفر کرے عملنا ذریم پشانتا د سراب دے پشانتا د پڑک ان کی شگے دے پیو میدان کی جگمان کی پائے بنے تگے سڑے دو بو
حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا کلچ دے رو رسی آغیتا ونمومی آغید رہیس چیز عمومی اللہ درہ دائے سران پورا ورکی اللہ علیہ صاحب ددم واللہ سریع الحساب واللہ دے ڈیزر حساب کو ان کے او كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه سحاب یا مثال ددیدہ ملونو پشانت ڈیرو تیرو دے سمندر کی چڈونگے سمندری پٹکڑی آغدر یو چپیو دپاسے بل چپیو دائیں دپاس وریضویم ظلمات بعضها فوق بعض تیریدی باعث ددیدی پورت دبازنا اذا اخرج يده لم يكد يراها کل کرو باسی دے لاس پل نزدے ندا چوینی اخبر لاس لرام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور آغا سوک چی اللہ تعالی ورن کی آغا لرنان نشد دل رنان دبل زینان ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات آیا نگوری یقیناً اللہ لتسبیح وئی آسوک چیدی اسمانوں کے عظمکہ کے اور مارغان ہم قرون کی لیخبل وزر لرام کل قد علم صلاته وتسبیحام ہر یود دی دے یقیناً اللہ عالم دے داغ پا مانزو اور داغ پا تسبیح ویلو واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ دے پویا پائے کارون شریعے کئیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ او خاص اللہ درا بادشاہی آسمان نظم کرا او خاص اللہ تری گردے دل ٹولو أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا آیا نگوری یقیناً اللہ تعالی شڑی وریزیم بیا یوزے کی کورنے کے بیا جوڑ کی آگے لاندے باندے تہے فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ نوینے تو باران چروزی دائدم ینزنا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ اراوری اللہ آسمان دا طرفنا داور یزنا چد غرونو پشاندی دے اسمان طرف کے گلے نازلی نورسیدہ گلے چالچی وغاڑی ویصرفه عن من یشاء وغاڑی دل را دشانچی وغاڑی یکاد سنا برقه یصاب بالابصار نزدی چمک دو بریخنا دور یدو چو تخدین ضرون لرام يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اڑی راڑی اللہ تعالی شپار یقیناً پدی کی خامخا عبرت توحید دے خاندانوں دا پوئے لرام واللہ خلق کل دابت مما اللہ پیدا کرے ہر زند سر دوبونا فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين بعضی زند سر روانی پخیٹ باندے اور بعضی روانی پدو خو باندے ومنهم من يمشي على اربع اور بعضی روانی بسلو رخ باندے یخلق اللہ ما یشاء پیدا کی اللہ تعالی سچی اغاڑی
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی پارسیز بانے قدرت لریم. لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً نازل کری منگا آیاتنا چ وضاحت کو ان کی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالی ہدایت کی چالچو غاڑی نے غلار طرف تام. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اوائی دا منافقان ایمان راوڑے منگ پا اللہ و پا رسول و خبر منو. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، بیا مخڑی اور ڈل ددی پست دی بینانا اور ندی دا مومنان. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، او کل چرو بللشی اللہ اور رسول تا تیر پاراج فیصلوں کی ددی ترمن دوخ کی اوڈل ددین مخگر زیم. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، او کئی ددی پارا سفیدہ نرازی دی دا فیصلے تقبل ان کی. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہم، آئے ددی بزنوں کی مرض دے بلکہ دی دیر شک کئی، بلکہ یری ددینا چی ظلم بو کی اللہ پدی اور رسول دا. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ دا کسان دی بخبل ظالمان دی. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، یقیناً دعوینا دی ایمان والو کل چیرو بللشی اللہ و رسول تا دے دا پارا چیز ایمن کی فیصلو کی نو دیوئی مون وردو منگا تابداری کو. اولائک هم المفلحون، او دا کسان بچکدن کی لید عذاب دا اللہ نام. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، او چاچی تابداری اکڑد اللہ و رسول اللہ او یرقید اللہ تعالیٰ نام پترشی حالاتو کی او یرقید آنم پراتن کی حالاتو کی دا کسان امدیدی کامیاب. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن، او قسم کی دا منافقان پا اللہ بانے مضبوط قسم نقبل کدی دا سحکم کے دا وطلو دا جہاد نخام خواو بوزیم. قل لا تقسموا طاعت معروفا، ویا قسمنا مکوائے کار ساسو دا تابداری معلومان. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقینا لا خبردار دے پا عملون چتاسوی کوئے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ویا تابداری کو ہے دا اللہ و تابداری کو ہے دا رسول. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. نکمخو گردو دے خلقو دا تابدارینا، یقیناً دا نبی پا ذمہ دے حوام چکے خودل شوی بدبان رسول دائے، استاسو بزما حق دے چپتاسو کی خودل شوی من اللہ عمل کول. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا لِلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، او کتاسو تابداری دی رسول اکڑا نو ہدایت بوموے، او نشتا دا رسول بزما مگر رسول دی اخکارام.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعدك الله دا اغشا سر شیمان راوڑے استاسن عملون کڑی مطابق دا وحی خامخا خلافت بورکی دیل را بزمگا کی لگسنگ چی خلافت ورکڑوائے کسان تجدین مخیو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ او خامخا مضبوطی بدیل را دین دری چی خوخکڑے دبار دریم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا او خامخا بدلی بدیل را پست یرد دین آمن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا پدا سے حال چ زما بندگی بکئی شریک بن جوڑئی ماسری سوک بندگئی کے ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون چاچ کفر کو پس دین دا کسانم دی بئی پورا نافرمان واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآتیعوا الرسول لعلکم ترحمون او پابندی نماز کوئے او زکاة ور کوئے او تابعداری رسول کوئے بطول اعمالو کی دید پاراش پتاسو رحم اکڑیشیم لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض گمان مکو آپ کافران مانے چی بچکی دن کی وید اللہ دا عذاب نہ پرہیز مکا کی وماواهم النار ولبئس المصير او زید وسیدو ددی ور دے او خام خابت دے دگر دے دو یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات ایمان والو اجازت دے غواڑی ستا سنا داخلے دلو آکسان چی مالک دی ستا سخیلا سنے آکسان چی لا بلوغ تنظر رسیدلی ستا سد اولادنا دری کرتا دری وقتا من قبل صلاة الفجر مخی دمانزد سبانا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ او کلچ ایک دے تاسو زیادی جامع اخبلی پوخت غرمہ کی ومن بعد صلاة العشاء ورسل دمانز خطنا ثلاث عورات لکم دادر وقتنا استاسو دا پٹولو دورتن دیم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن نشت بتاسو نپائی بانے گناہ پست دری اوقاتنا طوافون علیکم بعضکم ولا بعض دی دیر تلن کی راتلن کی ریتاؤستا بعضستاسو ببعض باندے كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم دوسی بیانی اللہ تاستخب الاحکام اللہ دے پویا حکمتن والے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کلچ ورسی وارستا سنا بالغ والیتا اجازت دی غاڑی لگسنگ چی اجازت غوختا ہے کسانو چدین مخیوم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم دغسی بیانی اللہ تاستقبل حکمنا واللہ پویا حکمتن والیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا اور ناستے بوڑھے گانے زنانا ہاں چومید نکان لریم
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ننشتر پائی بانے گنام کگدیخ پلی جامی مانے پڑونی خنیخ کارکون کی خپل ڈول لرام وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. او کدے نزان بچ ساتھی ندادی دا پارا غردام اللہ تعالی سوری پاس بانے پوئے رے. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نشتا پڑھن بانے اس گنام انو پگوڑ باندے گنام انو پنا جوڑ سڑی گنام ولا على انفسكم او نستاسو پزانونو باندے ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم چھ خوراک کوئے تاسو دخپلو کورونونا یا خوراک کوئے دپلارانو دکورونونا یا دکورونو دمین او بیوت اخوانکم و بیوت اخواتکم یا دکورونو درون استاسونا یا دکورونو دخوین دستاسونا او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم یا دکورونو دترون استاسونا یا دکورونو دتروران استاسونا او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم یا دکورونو دماماگان استاسونا یا دکورونو دماسیگان استاسونا او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم یا دکورونو دائے کساننا چی تاسو اختیار لرے دائی دا چابیانو یا دکورونو درشتینو دوستانو استاسونا. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا. نشت پتاسو گناہ کا خوراک کوئے پیوزے یا جدا جدا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. کلچ داخلے گئے دائی کورونو تام نو سلام کوئے دائی پوسیدن کو باندے داو پیشکشی دا اللہ دا طرف نا و برکتن والدا و خوشحالک ان کے دام. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. دغسی بیانی اللہ تعالی احکام اقبل دے دا پارا ہے چاقل نکار والے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. یقیناً پورا مومنان ہا کسانی چیمان لری بالا و برسول اللہ او کل چوید رسول سراب پیو کار راجم کون کی باندے ننزی داغنا تردی چی اجازت تنو غاڑیم. ان الذين يستعذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. یقیناً کسان چستان اجازت غاڑی دتللو دا کسان دی شیمان لری باللہ و برسول اللہ. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ. کل شدی اجازت غاڑی استاسنا دباز ضروری کار دپاران اجازت ورکا شالران چد غاڑی ددینا. واستغفر لهم اللہ او بخنا غاڑا دی دپارا دا اللہ نام. ان اللہ غفور رحیم. یقیناً اللہ دے بخن گون کے رحم گون کے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مگر زے آواز کول رسول تا قرنے کی پشاند آواز تاسو بازستاسو بازتا.
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا یقیناً پی جنی اللہ کسان چی خوئیگی ساس و نزان پٹون کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یردیو کیا کسان چی خلاف گئی دا طریقے دا رسولنا چو برسی دیتا سفتنا یا بورسی دیتا عذاب درناک الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر سے یقیناً پہ اختیار اللہ کی جاسی زناشی دی اسمان عظمہ کے قد یعلم ما انتم علیہ یقیناً اللہ علم نے پائے حالات شتاسو پائے باندھی ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور پکمر سے پیش پکڑیشی داخل اللہ تعالی نو خبر بکی دی پایا ملونو چدی کڑی اور اللہ تعالی پاسی بانے علم لرن کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برکتون والد غزات چنازل کرے دے جدائی راوستن کے کتاب لحق باطل پابند خپل باندے دید پارا چشی د پار دخل کو یرور کون کے الذي له ملك السماوات والارض دا سزاد دے خاص غلرا بادشاہی دا اسمانوں دزمکی دا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك آنے دینی ولے ناز ولے و نشتدل را برخی والا دد بادشاہی کی وخلق كل شيء فقدره تقديرا او پیدا کرے ہر سے آغو تقدیر کرے دائے بخاص انداز واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ان یولید خلق دا اللہ لسوا نور حق دار دا بندگئے ندی پیدا کری اغی اس سے اغی پیدا کری شیریم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا و اختیار نلریا خپل زانون لرا د ضرر و د نفع ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا و اختیار نلری د چا د مرگ و د جند و د دوبارہ راپورت کولو وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون اوائی دا کافران نلے دا قرآن مگر دروغ دی جو کھڑی دی لرا دی نبی و امداد کرے دسر بدے بانے قوم نورو فقد جاءوا ظلما وزورا یقیناً راتل کردی دا ظلم خبرتا و خالص دروغتا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرتا واسیلا اور دی ویدا درو قسیری نمخکنو لکل کری دا پبل چاوانے دا کسی بیانی پتبانے سبائی و بیگائی قل انزلہ و نازل کرے دی کتاب درہا غزات چالم نے پہار پرسیز بانے پاسمانوں عظمکہ کے یقیناً غزات بخنک ان کے رحم کا ان کے لئے مومنان تام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دیو جنا دے رسول رائے چی خوراک کئی او گردی ببازاروں کے لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا
ولی نشی نازل دے دتا یو ملک چشی دد مرگرتیا کی یرورگن کے او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یاکل منها یا ولی نشی راغوز دے دتا یو خزانہ یا ولی نشی کے دے دل رباغ سے خوراک کی دائنا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اوائی ظالمان تاسو نے روان مگر پیو سڑی بسی چی جادو پہ کڑے شیرے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا اگورا سنگ بیانی دی تال پارا صفتنا نمونے نو گمراش والدی نو طاقت نلری دیدن غلارے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار غاڑی نو در بکی تال رغوران ددائنا باغنا شبئی گیلان دے دائے والے ویجعل لك قصورا ادر بکی تال الویل بنگلے بلکہ دی ان ماشاء دراش قیامت نمنی اور ولیدن کے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا کلچوی نیداور دی لراد مدینہ دی باوری دائیور دپارا غسکی دسویلی کول وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا کلشی اغرزولشی دیدائے ورنا پیوزے تنکی تڑلشی بید یوبل سرام چغب دی دغوخ کی وید حلاکت لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ابیلشی مغواڑے نن یو ہلاکت بلکہ غواڑے ہلاکت نڈیر قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون تو آیت دغا عذاب غرد کن جنت دائمیشوالی چوادے شوی متقن سرام کانت لهم جزاء ومسیرا دیدا جنت ددید پارا بدل پورا ہو زیدگوں لهم فیہا ما یشاؤون خالدین دید پارا دے جنت کے باہا غشئی چی دی غاریا میں ہوئیم کانا علی ربک وعدا مسئولا ددا صاحب ربان وعدا غختل شویم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او کلا شراجم بکی اللہ دا مشرکان آغا سوک شدی بندگی کئی دائی سوا دا اللہ نام هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ نو بوئی اللہ تعالی دری معبودانو تام آیا تاسو گمراہ کڑی زمان دا بندگان چی داری او کندی گمراشی دلال نپخبلام قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وبيدا معبودان پاکیدہ تالرام ندی مناسب منگلرا شمون دونی سوستان سوازان لا عبادت والا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لیکن تا فیدی ورکولے دے مشرکان لراو دی مشران لرام تردی پوری چدی گیر کا ذکر دا توحید و شولدی قوم ہلاکی دن کی فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وبيلشي يقينا تكذيب کو دے معبودان استاسو پائے خبران چتاسو ویلام نو طاقت نہ لرے تاسو مشرکانو دگر زولو دا عذاب دزان نو دا امداد
ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا چاچی ظلم کو ساسن بدی دنیا کی سکو بم باغبان عذاب لیم وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق انہی لے گلے موسان مخ کے پیغمبران مگر آغیبا خامخا خوراک کو گرددل بازاروں کے وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون اجوکڑی منگا باعث ددید باز دپارا امتحان چ آیا صبر کوئے تاسو وکان ربک بصیرا دستار بلدن کے دار سو